Pozdrav svima, evo nakon dugo vremena opet objavljujemo video. U ovom videu evo sasvim nešto drugačije, mi ćemo se od Master of Roleplaya i od nekih tutoriala. Napravili smo jedan sistem koji smo nazvali Balkan Player. O čemu se radi više kasnije, za one koji su došli vidjeti stvar, da vam kažemo da ovaj player se naplaćuje i nije besplatan. Tako da će ga moći imati samo serveri koji plate za njega. Šta smo s time željeli postići? Znači željeli smo postići da serveri koji mare za igrače će izdvojiti za ovo 50 kuna. I znači to vam je 7 eura, 7-8 eura. I s time će igračima dati, znači nazovimo to jedan dio, još novitet u skripti preko kojeg će moći slušati muziku. I tako dok oni serveri koji otvaraju servere bez veze, ne znaju ni skriptati ni ništa, samo traže besplatne hostove, neće imati priliku za to jer želimo odvojiti dobre hostove i dobre servere od loših servera. Pa stoga krenimo. Znači o čemu se radi? Znači radi se o music playeru, znači player preko kojeg ćete puštati muziku na serveru. On je izveden od sve skupa 85 tekst dravova, znači 3 tekst drava, player tekst drava i 80 otprilike normalnih tekst dravova. Ovo je prva verzija V1.0, znači bit će bugova, bit će dosta stvari koje će trebati riješiti. Naravno, mi još to radimo na tome, sada ako što vidite 11. mi ćemo tu skriptu pustiti tek 1.2. tako da ćete ju onda moći kupiti, naravno ako je želite za svoj server. Pa o čemu se radi? Znači to je jednostavna skripta, jednostavan player koji se, znači to je filter skripta, ovdje ih imam malo više, evo ga Balkan Player. Znači naravno mi ćemo vama samo dati AMX file, zato želimo zaštititi naš rad. Znači sadrži samo taj AMX i Balkan Player, ovaj file koji ćete morati dodati i ovdje. Znači u ovom ćemo nešto više kasnije. Idemo sada pokrenuti server da vidimo, da vam pokažemo kako će vam to izgledati. Znači idemo ovdje na naš kuć server, ovdje vidite još tekst zdrav editor, to sam radio tekst zdravove, zato to zanemarite. Znači idem vam pokazati sada kako to izgleda. Znači evo ga, pokrećemo naš server. Inače ja sam ovo radio trenutno za rezoluciju 1280 puta 800, zato jer većina danas kompjutera može podržati San Andreas, to su rijetki koji ne mogu, mada i radio izgleda ok ako ga se drži i na 600 puta, 640 puta, koliko je to? Oh, hell no! 640 puta 480, tako je. Isto će dobro izgledati. Znači o čemu se radi? Znači ima tri vrste korisnika. Znači obični korisnik, ima moderator, znači muzički moderator, nešto kao DJ, i ima admin. Znači admin je samo admin. Admin nema nikakvu funkciju. Admin je RC on admin. Znači nije administrator, nešto je RC on admin. Znači kad se on logira može igraču dati tu moć da dodaje i briše muziku. Znači evo mcmds. Znači ovo će biti kratko, evo, login, oznaka. Znači ovo što vidite općenito, znači općenito ima korisnik komande mp3 on, mp3 off, kursor, mcmds, music list. Znači mp3 on, to je za upalit radio, mp3 off za ugasit radio, kursor je za prikazat kursor, da može klikat. mcmds znači za prikazat listu komandi, music list za prikazat listu muzike. Moderator, znači moderator to je muzički moderator, znači može dodati muziku, može pobrisati muziku, može vidjeti ko je online od moderatora muzičkih, može dodati žan i može pobrisati žan. Znači admin jednostavno može napraviti i pobrisati tog muzičkog moderatora, znači dati mu mogućnost da bude muzički moderator i skinuti. Ostale stvari, znači muzika na serveru maksimalno je sad napraviti da može biti do 1000 muzike, ali zavisi koji paket kupite, tako će vam biti određena muzika. Sve komande se daju promijeniti, sve komande možemo prilagoditi vaše potrebi. I stvar je u tome, znači da vi ima pvar koji se zove Music Able i u tom pvaru vi određujete kad igrač može početi koristiti radio. Znači kad se on logira vi stavite set pvar int, Music Able na 1 za tog igrača i onda će on tek moći koristiti taj radio. Znači besplatni, dobro, paketima ćemo nešto kasnije. Ništa, ajmo to upaliti. mp3. Znači, ovako, znači to je ta gore kućica za
mp3, trenutno sad imamo jedan malu grešku na kojoj radimo, koja se desila zato jer se ja nešto malo mako tamo, ali muzic list, ja ću vam pokazati kako taj radio radi. Znači ovdje su imena, znači lista ima znači nazad, znači ovdje se prikazuje znači ime pjesme, znači ovdje je ID pjesme i ovdje je znači ime pjesme i autor pjesme. Znači izaberimo sad na primjer ovo, to se ja radi ovako bez veze. Znači trenutno se ne čuje muzika i ovdje vidite krivi link, zato jer sam ja to stavio link ovako bez veze, tek toliko da vidite za testiranje. Znači gore vam jednostavno sad kursor, sad ćemo koristiti kursor. Znači ovdje gore je za povećat, znači ovo vam je mali taj radio, znači mini taj player. Znači ovdje ako je ime duže, malo duže, onda će vam se ovako pomicati da vidite lijepo. Ovdje piše trajanje, možete zaustaviti u glazbu, možete ponovo reproducirati, znači šta god želite. Ovdje su vam ovi što skaču gore dole. Na lošim kompjuterima, na lošim sporijim kompjuterima ili sporijim internet konekcijom, ovo će igračima malo štekat, ali samo igračima, znači server neće zalagat, da ne brinete. Ovo će igračima malo zaštekat. Tako da, to je do njihovog kompjutera. Ne možemo mi sad prilagođavati sve sisteme lošim kompjuterima, zato jer većina igrača ima trenutno danas dobre kompjutere. Ali ipak i za one malo će im ovo štekat, neće im štekat, nego će im ići malo sporije ovo. Ali opet će im to raditi. Znači prvo vam ovdje piše ime pjesme, ovdje vam piše znači autor, onda ime pjesme, ovo je žanr koji slušate i trajanje pjesme. Znači ovdje birate da li želite da znači pjesma da se vrti u krug, cijelo vrijeme da se ponavlja, da li da se miješaju ili da li da idu redom. Ovdje idete natrag pjesmom, ovdje stopirate, ovdje ponovo reproducirate, ovdje idete na sljedeću pjesmu, ovdje izaberete žanr, znači ovdje ima par žanrova, ovo tu je slobodno, znači tu može dodati žanrove, znači ovdje ima različitih žanrova, to možete si izabrati. I znači ovdje još možete, to su vam upute za korištenje, znači ovdje tu, sve ove tu. Izvinjavam se, malo mi se krešalo, San Andreas. Inače ovdje si vidite znači upute za korištenje, možete upute ugasiti, klikom ovdje ponovo, znači ovako, znači ovdje stop play, znači skroz jednostavno, znači audio ste krenulo. Inače to se tako lijepo izmijenio, baš lijepo izgleda. Znači to je taj jednostavni player, znači možemo sada na primjer, ako želite čuti zvuk, evo, znači zabrat ćemo žanr, znači radio, znači žanr i ID 0 će uvijek biti radio, to se ne može izmijeniti, to se napravi da se ne može izmijeniti, da uvijek bar jedan žanr postoji. Znači od sad će ti se prikazivati samo glazba za žanr radio, ok. I sada idemo znači redom da nam reproducira, znači poslije ove pjesme gledamo. Evo kao što možete vidjeti, znači ovdje pošto je sada manje naziv manji od ove dužine, znači više se ne vrti nikako, nego samo stoji tu na mjestu. To je to, znači to je muzika 2, znači ID muzike 2, to sam napravio ID muzike 2, 3, tako da vidite, znači evo mogu vam vrtiti, da vidite kako se to miješa. Znači to je bilo kad smo stavili da se ponavlja cijelo vrijeme isto, sad ćemo staviti da se miješa. Evo ga, znači to se miješa, bla bla bla. I sad možemo staviti kako da se reproducira jedna za drugom. To vidite kako lijepo ID-evi rade, znači sve normalno radi. Gumb za natrag znači reproducira zadnju pjesmu, znači do 5 zadnjih pjesama koje ste reproducirali, kada se klikne naprijed opet izabere neku sasvim drugu. To još nismo napravili, ali na tome radimo. Ovdje gore vam piše naravno Balkan Player, ovdje piše ID servera za koje je naručena taj player. I to je to je otprilike to, znači mogu vam pokazati još add music, znači za dodat muziku, znači koristit ću ovaj čarobnjak, dodaješ pjesmu, bla bla, i znači sad imamo upisani podaci, znači ovdje znači vodi vas jednostavno, molimo te upiši ime autora i sad na primjer autor, evo i ovdje nas je upisalo gore autor. I sada naziv, molimo te upiši naziv pjesme, šta možemo napisati, Vilja, Movka, Rakija, evo Rakija, sad link, neki tamo link.com, znači sasvim nebitno, to ne može provjeriti da li taj link radi, da će vam pustiti muziku ili ne, to vi morate, znači ta muzika mora baš raditi.
Sad trajanje u minutama stavimo 0 minuta i 32 sekunde. I sad molimo te upiši ID jednog od ponuđenog žanrova. Znači gdje želimo smjestiti ovu muziku. Znači ovu muziku ćemo mi sve smjestiti u, na primjer, evo bosanski. Evo ga. I da li želiš dodati ovu pjesmu, dodana je nova pjesma, William Karakija pod autor ID. Znači William Karakija od autora, mi smo napisali autor pod ID3, znači ID3 je bio slobodan i tu je dodano, znači music list, evo ga, William Karakija, i to je to. Znači to je jednostavno, dodavanje muzike, delete, muzic, i sad ćemo pobrisati, evo treću, evo William Karakija, obriši, idemo music list, evo, i nema je, prazno, i to ne možemo reproducirati. To je to, znači to je ta jednostavna skripta, znači još ću vam pokazati šta se sve skriva još iza nje, znači za dodavanje muzike, brisanje muzike, dodavanje žanrova, znači add žanr, na primjer, šta ja znam, dobar dan, evo, znači dobar, uspješno je dodao nova žanr, da, dobar, zato jer mora biti jedno, normalno je da žanr ima jednu riječ, i znači sad kursor, znači pošto drugi serveri ne koriste taj kursor, ja koristim, opet problem sa ovim frapsom, nije bitno, znači sad žanr, i evo vidimo dobar, to što smo dodali, i to je to, znači to je to jednostavna stvar, znači za dodavanje, brisanje žanrova, znači za kontrolu cijele te, znači V1.0 verzija je takva kakva je, meni lijepo izgleda, ne znam, vidjet ćemo vaše mišljenje, šta vi mislite o njoj. To je to, znači, besplatna verzija će izgledati ovako, verzije koje će se plaćati imat će i ovo, itd. Znači sad možemo izaći van. Evo ga, sve smo tamo pokazali. Sad i za skripte šta pokažem. Znači, idemo prvo u script file ćete se morati dodati ovako jednu datoteku koja se zove Balkan Player. I kada je dodate, znači tu ćete morati dodati korisnici i pjesme. Znači mi smo tamo zadnju pjesmu slušali broj ID6, ja mislim. I sada znači ovdje se spremilo moj file. Znači to nema veze sa registracijom, nema veze, ni tu se ne sprema vaši bankovni računi koliko imate u banci, znači to je samo za taj player. I znači tu se sprema statistika, znači zadnju muziku koju sam slušao je 6, žanr je bio 0, tako je, 0 je bio, repeat je bio 2. Dobro, to nije bitno šta je to, znači moderator 1, znači to znači da je igrač moderator. Inače kad se on učita, znači opet će mu se staviti muzika 6, žanr 0, repeat 1 i moderator 1. Tako da ono, da se učita ta statistika kad je izašao. Pjesme, ovdje se nalazi info o pjesama, to su sve pjesme, znači pjesma koja postoji, znači to je spremljena, koja ne postoji. Nema je, naprimjer vidite ovdje nema 3, znači pjesma ID3 neće se moći izabrati. Naprimjer, evo muzika 11, imamo umjetnik, muzika 11, ovdje je link, koliko traje u minutama i koliko traje u sekundama, žanr 0, znači žanr je 0. To je to, znači skroz jednostavno spremanje muzike. Pjesmu sam odvojio svaku posebno, da se svaka posebno sprema, tako da kad igrač doda, onda samo taj file stvorimo i samo ju spremimo, kad je pobriše, da pobriše samo taj file. Puno jednostavnije. Admin log, naravno kada neko nekog stvori za muzičkog moderatora, sve se to ovdje upiše. Onda generalno kad neko promijeni, doda, obriše, žanr, znači ovdje se upiše. Music log, znači kada neko doda muziku, obriše muziku, naprimjer vidite dodavanje, taj je dodao William Karakija što smo mi sad dodali, i brisanje, pobrisao sam William Karakija od tog autora. Žanr, znači ove su imena žanrova spremljena, znači sve se sprema tako da o ničemu ne morate brinuti, sve se učitava, ništa se neće, ako vam se server slučajno kreša, ništa se neće desiti, ne morate brinuti o vašim pjesmama, pjesme će vam uvijek ostati. Naravno, mi ćemo neke pjesme još uploadat mi ćemo vam neke defaultne pjesme ovdje staviti tako da si vi to malo, da vi imate neki svoj uvod u tome. Sada, znači kad smo predstavili naš cijeli projekt, sada da popričamo i o cijeni naravno. Znači, ima 5 vrsti Balkan Playera. Postoji 3 vrste u tih 5 vrsti, znači prva vrsta je besplatna, druga vrsta je koja se normalno plaća, treća vrsta je premium. Vi ćete izabrati koju si želite uzeti, zavisi. Zavisi o vašem serveru, koliko ste ozbiljni s tim serverom. Znači Balkan Player Free Edition, to će moći bilo ko downloadat, bilo ko će to moći, kako se zove,
staviti na svoj server, to neće imati nikakvih uvjeta, ničega, znači možete to staviti na server. Kasnije ću vam reći kako se zove, u vezi skripte, u vezi zaštite ove skripte, u vezi svega, tako da se ne brinete, nećete to moći iskorištavati na neki loš način. Znači Balkan Player Free Edition, to je onaj mali gore što ste vidjeli playerić, gore će biti jedan radio, slotova za muziku 1 i tu će biti spremljen jedan radio, tu će biti najvjerovatnije Optimus radio, znači tu ćemo, da, taj Optimus radio, to mi je od prijatelja jednog dobrog radio, dobar je radio, meni se sviđa i tu će biti taj Optimus radio, baš ako želite možda budem dobre volje, pa vam stavim i radio pjesmu ili nešto po vašoj želji, ali najbolje stavite radio pa da vam se vrti cijelo vrijeme. Znači boja će biti crvena, naravno komande su one predefinirane koje su gore, znači mp3 on, mp3 off, podrške za to nema, znači neću vam moći pomoći u vezi toga, imat ćete file gdje su upute kako instalirati sve. Onda krećemo na laganini na zonu koja se plaća, znači Balkan mini player, medium i big player, znači razlika je u podršci, boji, sve objasnit ću vam jedan po jedan. Znači Balkan Player Mini 8 eura, to vam je 50 kuna, slotova 50, znači 50 muzika možete dodati do 20 žanrova. Komande su predefinirane, naravno, podrška naša, znači instalacija, možemo vam to instalirati, upute za instalaciju, znači možete doći na naš TeamSpeak, tamo ću vam sve objasniti lijepo kako šta instalirati. Znači maksimalno je 50 pjesama, 50 radija, 50 internetskih streamova šta možete dodati, to vam je jedini taj maksimum koji vas koči. To je za ovako neke male serveriće koji su možda koji možda žele probat, možda ako imate našu kod nas na, evo je odlična prilika da to malo reklamiramo, ako imate kod nas Balkan Nation sam forum, na muziku ugasim, nema muzike, evo ga. Znači to je taj Optimus radio. Kod nas evo možete se konektirati na naš sajt ovdje, vidite dole, znači službena lista, pa onda možemo možda spustiti cijenu, dati besplatno, porazgovarati s vama u vezi toga itd. itd. Onda idemo Balkan Player Medium, znači to vam je slotova 250 pjesama, znači to je 10 eura, to će otprilike 75 kuna, znači slotova 250 za 250 muzika, pjesama, streamova, kako god hoćete. Boja po izboru, znači vi izaberete boju, ja vam tu boju namjestim, vi kažete da vam se sviđa, ne sviđa i to je to. Znači kada vam jednom nešto namjestimo, nema više. Komande prema dogovoru, znači prema dogovoru mi možemo promijeniti komande, na primjer gore Balkan Player Mini su predefinirane, ovako mi vam namještamo, mi ćemo vam komande prema vama kako želite. Mi imamo mp3 on, vi možete staviti radio on, mi ćemo vam to sve napraviti, nije problem. Instalacija plus upute, nemamo šta drugo, tu nije ništa teško, problematično, player sa podrškom do 250 pjesama, tako da za 250 pjesama trebalo bi biti ok za svakoga. Onda imamo Balkan Player Big, znači to je big, to je veliki paket, znači to je 15 eura, to vam je oko 100 kuna, ne znam koliko je to bosanskih maraka itd. Znači 15 eura, vi se to izračunajte. Slotova 1000, naravno predlažemo da ne želimo vam stavljati više od 1000 pjesama, zato je to što je teško napuniti. Mada i ako napunite, to je savršeno, više vam ni ne treba 1000 pjesama. Danas serveri imaju 10 radija na raspolaganju, tako da 1000 pjesama bit će sasvim ok. Boja po izboru, naravno opet po izboru, komande prema dogovoru, kako se dogovorimo, podrška, instalacije, upute, šta god da vam treba pomoć unutar nečega, možda dodavanje nekih pjesama, sve vam možemo pomoći. I onda imamo naravno tu Balkan Player Premium koji dođe 100 eura. Zašto 100 eura? Pa sve ove verzije koje radimo, to su verzije 1, 2, 3, 4, znači kad kupujete Balkan Player Medium, vi ćete imati 1.0 verziju. I kad izađe 2.0 verzija, nećete dobiti tu verziju. Naprimjer za Balkan Player Big, znači dobit ćete sljedeću verziju, znači kad naručite Big, sljedeća verzija kad izađe ćemo vas obavijestiti, dati vam download link, da si možete downloadati i instalirati se na vaš server. A za ove ostale ne. Znači kada dođe nešto novo morat ćete ponovo platiti. A ako uzmete Balkan Player Premium, znači mi ćemo gledati da svaki mjesec objavimo, da napravimo novu verziju, ne iz razloga zato da stalno imamo nešto novu verziju, ovo ono, da dodamo jedan gumb nova verzija,
nego iz razloga da to upgradeamo, da kad smo već napravili tako nešto odlično, da to radimo i dalje i da to, kako bi igrači na vašim serverima bili zadovoljni, više imali stvari, više mogućnosti, više izbora, bla 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 bla. Znači to dođe 100 eura, imate sve u budućnosti, sve kako se zove, sve sljedeće verzije, znači boja prema izboru slotova, možete i 100.000 staviti što se nas tiče, možemo raditi što hoćete, komande prema dogovoru, znači dogovorimo se za komande, možemo vam dodati još neke komande, bla bla bla, podrška, znači ide instalacija, upute i sve sljedeće verzije, kao što sam rekao, znači player sa podrškom za dogovoreni broj, sve ostalo ide prema dogovoru, znači sve je tu stvar dogovora u Balkan Player Premium, ali to je za ovu verziju trenutno. Za sljedeće verzije, jedno na sljedećim verzijama što će se moći prenijesti, to će vam biti znači boje. Znači jer mi nećemo za svaku sljedeću verziju moći raditi baš sve kao što smo napravili. Mada ćemo ako budemo imali vremena i to napraviti, nije problem. To je to su te neke cijene toga. Ako još što bi vas moglo zanimati, znači pravila korištenja toga. Tako, znači vi ćete dobiti samo AMX file od toga koji je zaštićen, naravno, kako se kaže, znači vi ga možete DAMX-at, vi ćete dobiti neki polovni kod koji smo mi još malo zakomplicirali, dodali tisuće nebitnih stvari, tako da to izgleda kao veliki kod, a zapravo možda i nije toliki. I kako vam se kaže, ako se ne razumijete u skripte, nećete dobiti čisti kod, nećete ga opet moći pretvoriti u kod koji ćete moći koristiti i nikad vam to opet neće biti kao izvorni kod. Tako da ako znate skriptat, kaže se jednostavnije da bolje vam je da sami si to idete napraviti ponovo od nule, nego da idete tako preko DAMX-a, ali to je vama na volju. Znači, to je ta stvar. I postoji druga stvar. Znači, svaki AMX koji damo, kada se pokreće, spaja se na našu databazu preko HTML. Komande, kao što neki igrači šalju, kao što se mogu slati mailovi za kodove za na primjer, potvrditi vaš mail, itd. Tako mi koristimo da se spojimo na našu databazu i spojimo se sa određenom šifrom. I ako se ta šifra koju smo mi spojili na bazu, ako se ne podudaraju, ako je možda igrač DAMX i stavio neku sasvim random šifru, znači neće ju moći pogoditi, neće mu se pokrenuti i opet mu neće raditi. Dobro, on to može maknut, naravno, bla bla bla, ali to je već u vezi toga. I pravilo, znači, nema dijeljenja. Znači, kad mi vama damo AMX file, vi ga ne smijete dijeliti. Ukoliko ga vi dijelite, mada ste i premium dobili, mi brišemo vaš zapis iz naše databaze i vi ga nećete moći upaliti. Nećete taj AMX moći ponovo upaliti, tu filter skriptu, i radio vam neće raditi. Znači, čim je upaliti, ona će se samo ugasiti, zato jer niste poštivali pravila. Znači, što mi pokušavamo? Mi pokušavamo zapravo zaraditi tako da pomognemo na vašem serveru. Na Balkanu danas ima previše servera da bi se otvarali novi serveri. Ovako je bolje možda da podijelimo i da podijelimo na vaše servere, platite nešto, malo mi zaradimo, vi ćete imati više igrača i svi će biti sretni. Ovo prodajemo samo serverima sa reputacijom, znači serverima koji su dobri, koji imaju nešto igrača, ne prodajemo svima. Tako da nas kontaktirajte, imate nas na forumu, tamo nas možete kontaktirati slobodno. Ja sam Luka Horvat, mene možete vidjeti gore u administratoru, možete mene kontaktirati u vezi svega. Ova skripta će izaći 1.2. Najvjerovatnije, nisi 100% točno. Izaći 1.2. od kad će biti dostupna za kupnju i instalaciju na vaš server. Sljedeće verzije će izlaziti svakih mjesec, 2, 3, sasvim nebitno, ali kad izađe nova verzija to će biti nešto sasvim novo, nešto dodatno, nešto vraćeno na staro, nešto ovo, nešto ono, popravljeni bugovi, mada ćemo bugove popravljati i ovako cijelo vrijeme. Ako imate bilo kakvih pitanja, tamo nas možete slobodno kontaktirati, to su neke stvari najbitnije za ovu skriptu. Nadam se da ćete isprobati free edition, našu skriptu koju ću objaviti jako brzo, jer to je skroz jednostavno, koju ću jako brzo objaviti, i da ćete preko nje kupiti naše druge skripte, naravno. Bilo mi je drago što nas pratite i sve, kontaktirajte nas da se
čujemo i već sutra možete, poslije 1.2. već sutra možete imati ovu skriptu na vašem serveru. Bilo mi je drago, uživajte, ako želite lajkate, šerajte, uskoro na objavi će biti dostupne verzije na engleskom jeziku, tako da će biti i na drugim serverima. Bilo mi je drago, ništa, uživajte, pa čujemo se u mojim drugim video objavama. Uživajte.